खुलुमबायख्या जत ताखुकते बुखुकसं ताई लामसगो आनी अ चैनलो फाइदी चंगतिनी नालिनै शिशु निकेतन हाइक सेकेंडारी स्कूल रानीर बाजार वेस्ट त्रिपुराओ अरनि हयते कायसा केताल जब नटिफिकेशन अखरका फाइदी चंगतिनी आबनतै नालिनै नाइदी ताखुकते बुखुकसं अब बरनि हयते जे एडभार्टाइजमेंट फाइमानी शिशु निकेतन हाइक सेकेंडारी स्कूल रानी बाजार रिक्रूटमेंट 1 graduate in computer science be recruited apply with complete biodata by 5th October 2021 11 am to 2:30 pm ताखुकते बुखुकसं आशकनो बरनि हयते जे एडभार्टाइजमेंट फाइमानी नरक तो नुगुइमानो ग्रेजुएट मासा ग्रेजुएट नांनाय कंप्यूटर साइंस थि खायजाक बरक सावो जे नोंनि कमप्लीट बायोडाटा तलांगि थांदि 11 am नि सिमि 2:30 pm जरा बरक टाइमिंग रेखा बाय 5th October 2021 नि बिसिंगो जदि नरक अबनतै इंटरेस्ट तंखांकेबा ताखुकते बुखुकसं फाइदि जों ताइकेसा जब नटिफिकेशन तै नालिनै अबंखा बाजाजनि हयते नरक नुगुइमानो बाजाज टू व्हीलर डिलारशिप एर जन्य बिलोनिया एवं शांतिर बाजार श्रीराम मोटर्स सेल्समैन नियोग करा हबे ताखुकते बुखुकसं बाजाज टू व्हीलर डिलारशिपनि बागै बरक बिलोनियाते शांतिर बाजार श्रीराम मोटर्स नि बागै सेल्समैन बरक नांगै तंगो अबनि बागै न्यूनतम उच्च माध्यमिक पास 7 दिनेर मध्य बायोडाटा जमा देवार जन्य अनुरोध करा हच्छे ताखुकते बुखुकसं अबनि बागै नरक क्लास 2 माने क्लास 12 पास नांनाय नरक दाक्तिनो अबनि बागै नोंनि बायोडाटा जमा रेडी ताई नरक जदि कुनो सोंना मुचमा तंखांके नरक बरक बाइक करंगै मानो बंनि कॉन्टैक्ट नंबर रंखा 9862562063 ताइकेशन नंबर रंखा 9862764107 ताखुकते बुखुकसं नरक जदि अबनतिबो जदि इंटरेस्ट तंखांके एप्लाई खेमानो जरा तंसिरिनो फाइदि ताखुकते बुखुकसं तिनिनि लास्ट जब नटिफिकेशन तै नालिनै अबंखा एडभार्टाइजमेंट फॉर डीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट नि बागै ताखुकते बुखुकसं फाइदि जों नालेनो एप्लीकेशन इन प्लेन पेपर इज इनवाइटेड फ्रॉम ग्रेजुएट हाइके पोस्ट ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड youths of Tripura who have completed their graduation high post graduation from different colleges high universities of Tripura from 2019 onwards and having knowledge in computer for a 6 months DM internship program in South Tripura district ताखुकते बुखुकसं अबंखा कायसा DM internship program South Tripura district नि बागै अबनि बागै क्वालिफिकेशन नांनाय ग्रेजुएट हाइकाय पोस्ट ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड youths of Tripura थानी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नतिबो तनो नांनाय अबंखा 6 month नि बागै दो अबनि परे फाइदि जों त्याबो नालेनो internship program is purely temporary basis and candidate will get stipend ताखुकते बुखुकसं अबंखा purely temporary basis ताइनरक stipend माने 7,000 के नोनी internship period अबनि परेंखा during internship program they will be posted in district headquarter and in the office of the different block development offices of South Tripura district as per requirement of the district administration. Their function will be collection of baseline data, preparation, formulation of project, etc. for timely implementation of different priority projects. ताखुकते बुखुकसं नंगनो बरक पोस्टेड खायनाय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बा बंनि गोबांमा जे ब्लक डेभलपमेन्ट अफिसाव नंगनो रोजांनाय साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्टनि बिसिङाव नंगनो रोजांनाय
nongni samong kha collection of baseline data preparation higher formation of project etc pore phaidi chung tebonalena intended candidates may submit their application along with supporting documents like PRTC qualification certificate certificate of knowledge in computer etc directly in the office of the undersigned or through email Obonkaboni email ID or every working day from 24th September 2021 shimi last day rinka 30 September 2021 jora takhokte bukhuk song jodi norok interest tonghanke nongni application submit khemono login nongni documents already like nugudmano PRTC nongni tai qualification tai certificate of knowledge in computer norok email tifano nongni bo norok horimano boni email address enka dmsaudinternship@gmail.com tai nugimano norok 24th ni shimi rimano 24th September 2021 ni 10:30 am ni shimi 5:30 pm jora bondo dinota thani jefurboni working day afuron norok thangdi last date inka 30 September 2021 candidates will be selected through interview at DM office complex internship program will automatically be discontinued after expired of 6 months period from the date of their joining. However, undersigned will have the right to discontinue internship program at any time based on the working performance of a particular candidate. Takokte bukuk song obo interview ni madhyamon nongno select khaijengnai tai nongno saino khangnai ko obongkha 6 month ni bagai tai borok obo anytime cancel khaimano takokte bukuk song nongni performance jodi kaham gangai to belino kaham norok 6 month jora khaimano tin baki to ashno tai share khana tapogri nongni singja borno jate borobo apply khaimano to ashikno khulumbai kha